paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, limit marituyang dayta. Ewan, puri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Para! Kwaraw! Aguray kayo langan iti sa bali pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo inlugan na nituyang. Kasi, Malugi aklaan. No kasakadakwada ti pasahiros kaw. anya? Naglukmagmag ngamin unay. Dayta tiga po na. Iso adi mo inlugan. Bayan yung langan na magmag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na. Kasangsangpit mo lang, TV adagaw, tinlukat mag. Kaya't ko nga ron ti agbuya. Nay, kanya day takang kanay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn. Analaukan iti powder chase. Apay, kayam nga ibusin day ta. Ay, kagkabalak. Nay, dapat dakal abuti ti soft drinks, kan chocolate cake. Isong harun ti kayat ka. Ay, agasam ngay ngamin day ta, akaado ti kang kanay. Tuya. Kayat ko tagpapas amangan ka nagbuya ita iti TV. Kanya, Nasakit nga min tinakam ka. Nadidakit din inlugan na kapitan kan kwaraw. Kidag parpara akin niya igit ti kalsada. Anya mo't dayta ba nang? Ice cream, Inteng. Ay na. Naimas da ito iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din agumatang iti kasta. Anya? Di mo pa'y gatang iti sida, hindi gat-gatang mo iti dayta. Anya ko maamas sida. Ay, day talamas sida ti ammom, Inteng. Ay agalwat ka. Ang mga nulumukmag ka adi na oras. Ha? Win, di ka magmagan iti kompormidita, tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, Inteng. Adda aya parikot. Ada, ang mga no kasla ka ni marituyang alik-liklikan ni Kwaraw nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya? Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan badong. kahit anya mananti kayat mo asaway. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Kas kuma iti litsaw. Anya, nabsug ka lang arudan. Mangan ka manay. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. So, naglumag ka, puro tabati ang mom. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Ha? Kaya ko ti agsida iti lechon kawalay ako nada. 5 kilo man at tabati baboy no, adda maray. Ay katadamot kabadong. Mabiit la ang talaag. Kan tablitas at umarinti tao. No kasta nabnabsog lao na yan. Ha? Para iti sakit ti tiyan? Ay na, saan mo siguro nga muda dyan, maray? Mayamod. Ha? Naktulangin nagdamag ijay ilay, no adda ijay. Ala, sikat ti makamaw. Tatalaga adyak amo da ita nga agas. Isumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wen nga rod kwarog, nausam amangan. Pangalalanda nga tanga iti kwartada. Damag ko kat ipapaabang da ti bangkag da iti binulat. Ay, sumot lagayam nga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Isumot lagayam makalat alimukmag ni nanatuyang. Tasanin nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. Kat sika nga'y kwarog nakutong kamag. Anya nga tano ipaabang mo iti sabali day ta tricycle mo. Tapno agpalok magkamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya marikwana. Nagado nga yay. Di mo pa'y kayat taado ti malakwam. Sa bagay matkit di anya pa'y ti alaam. 2 adadakkel a soft drinks ken karni ti manaw. Sige, maray. Aramidak man na fried chicken ken 5 man a kilo at taba. Ay, naibusyaw ti kagat-gatang idikalman ni kabadong. Ay, awanan na maray. Naibus ko amin na rin.
Naimbag ka pa'y agkakai mas tisidsidaan nyo ita. Ay kat agsida ka mo ngamin ay itinaimas marikwanang. Ha? Anya nga iti serbi ng agtagtagilako ka no di ka mo't agsida itinaimas. Daytaki din nagdadakkel asupot ti chichirya ti mapanbuga gatangan ay. Pagayat ko nga rod mo't timangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo man ang timangan. Kas kumaitikay. Ay kat siyempre pagayat ko nga rod mo't timangmangan. Kan mga naktupay manan itiin na po'y kan litsaon. Kasano adi ka lumukmay, no kasta. Anya? Di mo lakit panunutay. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapoy ti kinalukmagmaw. Ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak, ti marigata namang kikita iti kinalukmagmaw. Anya? Ay, nagadumatin a klase ti chichirya ang nakabitin ditoy. Isumot ngamin ti mabibit ang maibaws. Ado ti gumatang. Aya, uray dagiti soft drinks kan energy drink. Ay wan, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Na, apay, mauawanan da nga ta iti energy. Kinapudno na, uray dagiti saan nga kasapulan iti energy. Uray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saanan. Gumatang akto. No, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray to pa'y ubing. Nagdadakil asupot ti chichirya ti kang kananda. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Una ko ma. No kuyugon idadagiti dadakil da. Anya? Saan ba't? Ta, dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amen. Makita nga ron, kat kabailan da mo nga ibusan. Marikwanang, gumatangak man iti talo adadakkel asupot a paboritok a chichirya. Adtoy, maray, mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kuman pa'y dito'y timangan, marikwanang. Ay katwan Gumatangak man itikas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, balong. Mano ti alaem balong, mano at chichirya. Dua adadak kila chichirya, kagawad. Dito'y kun akanan. Mabitlaang. Oh, adtoy. Ay nabalong. Tipwarog. Di ka unay mangmangan iti chichirya. Ang mga numaitulad ka kininana Tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Apaya dinak inlugan idi iti tricycle mo, idi nagparaak. Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana Tuyang. Ay, marikwanang may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaang. Oh, adtoy. Thank you, Maray. Kan may saman pa'y abasaw, tay kak ni balaw. Sige. Agyamanak, Lula Tuyang. Kaya't kula unay dayta. Kunakay, nga da ka man nito amang mangan. Na, sinurot nagditaw. Ate mo pa iti maysa nga ubeng amang mangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ti mabalin amangan iti kakastaw. Ay, awang kidi ti babain mo bakbakitan kan. Na, Awan ti disiplina mataw. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ti kasta pa nagsasawom kanyak badaw. Ah, Gapulang tanagluk magak. Ibagamon ngawan disiplina kataaw. Ay, salbag ka kiday! Nanang. Apay, ay ti pagsangsangitan balaw. Kapitan Inteng. Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka.
Nagsakit tingipan ko. Anya? Ay, isungag sang-sangit ka? Wan. Ay, agasam nga minday ta nanganam ngay. Nagadumot at chichirya. Agyaman ang kipwarog. Paintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Awanan. Naabutan nga min tingipan ko. Anya nga iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsak ka namang mangan iti kindi. Kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isualiklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Un uncle. Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam. Gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti. Aba, wano saba. Mani, wano, mais. Badaw, anay ko, marigata na. Anya? Nagsakit ti buksit ka. Kasla marigata na nga umangos. Day tanto mga may. Tadi mo ang muti ang kontrol iti kanay mo. Kaya't mau, ibusa maamin na makan. Anya nga ita. Ingka gumatang iti agas ka. Agas. Ay, awan nila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay, pang-asay, masapol nga tubarak. Tapno isarwak amin na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kantumanin iti adaw. Ay, matayaksan ba daw? Ay, masapol mabawasan dagiti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mo't laang dagiti dado mga impaunag ka. Kuna laki din numataya ka. Kasano di ka marigatan? Kit aging gansamit hindi ta karabukob mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Gustawn, di mo kunay na mga kantumanin iti urela. Ay, bataong. Ay, nuulitam to pay lang. Uray di tamag. Makatultulong king ka. Ay, saanon ang maulay ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Maritoya. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobramot nga min ti pamsaakan na iti makan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Maritoya. Anya nga iti kayat mo asawan. Eh, di ka unaglaklak ko iti dadakil at chichirya. Ha? Nang runa dagiti ubeng. No mabalin ka, basit la ko ma. Tapno apag isula ang akanan ti may nga ubing. Kwa. Agasam ta nagdadakil asopot ti kinde. Uno uray chichirya kat ibusin da. Kwa, Kapitan. Sa nabalay, no ado ko mamut adanom ti inuman da. Ngimsaan mo? Kapitan. Ay masapol akitaan tayo ti pagsayaatan. Dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng anasustansya ti kang kanin tayo. Maray, itaman pa'y adi ka makitkita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal iti makan. Saan itan, Maray? Hay, nagrigat gayam ti kasjay. Talaga narigat, Marituyag. No kasta kanayon iti inaldaw. Ay, nadidigra akon, Maray. Tadandani ak natay idi na minsan, gapo iti nakaro abusog kaw. Iso aman jakaw. Si kantumet ngamin, di ka sumarsardeng nga ngal-ngal-ngal. Ay, ingkarik iti bagik, Maray. Sana kong amang mangan. Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asahon, Maray. Agsapa, aldaw kun rabila ang inti panangan kaw. Ay katuan Jak ngamin naawatan itay ti imbagam. Alawon, kasta ti aramida, Maray. Iti kasta, mairuwam ti bagay. Ay, padasa mangkide ti mapan makizumba, Maray. Ay katuan Maray. Kumuyog ak meten Sigay! Ay, nanatoyang.
kontrolam ti pandangan mo. Kan rumbang lang, adagiti nasusustansya ti ipaunag mo. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagrigat ti biyag anya, Kapitan. Ay, wan nga ron maray. Ngumingi na matendag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Aguri ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti busam. Natapagpaypay na. Paypayan ka, Kapitan. Kayat mau. Sige. Pay napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Aguri ka. Uy, dalam lamiis ngem aircon Naktangan akon amang paypaypayken ka, Kapitan. Malaibati kon dito'y rabaw ti lamisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talagang ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, Kapitan. Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito yan. Intend mo, kundi pare inteng, di kwarta. Ay, katuan kasta unay ti isem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kerta. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay, kit bayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namadla nun nataknang opisyal, mabayadan magayab. Anday, nakita ka ba't niya ang kalijay ruwar ngagbilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. Adabay lang iti ruwaraw. Kita ngamin na anday. Nakadumog ngagbilbilang. Ay, ayabak man. Enteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnanday. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Enteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga ron inasikasok iti barangay hall. Kat no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di adya binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Kat no ko na ni kwarog a kwarta ka no dya binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsem ni kwarog. Amuna ayaday ta, tiyag kita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Ay, mapanak man, ijay tersena ni Mari Kuanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandag itatataw amagmag na, Mare.
Dita balay da kabadong kan marituyang. Nagadudan? Apay, anya ti adda dita aya? Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Di na kamot inimbitaran? Damagak tuman ka ni marituyang no may gumatag. Anggam, kita mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pa'y inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni marituyang. Kasla saan natamot ako maray. Apay atuman atanaw ka dita, Kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kitumay ka dituin Apay aya, anya ti adda dito'y balayaw aya. Ay, kit umunag ka, tap numaamuam. Urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Bayam day tang Uncle Mau, umay kakidain. Mabitak lang dito'y balayaw Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay kumaamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da marituyang kan paribadong. Kat bayam Apay dakis ayo. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabain na. Ay, amumot man nagbabain na. Ay, apay nga taaya nga agpayso. Nga ado ti tao di tabalayda. Anya ti makunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Nga raw, addan kwartak apag chicks kao. Isong agsublikan tumanan na makisugal. Mabaling agsubliak to manay. Ay, kito na. Ure pa agsubli-subli ka, mabalin lata. Ang kasano ngay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo nga minibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat, umay kan tumanay. Ta sigurado, ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam maray. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay nagmayat maray. Nagaduti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat aramiden dagita atat tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay agsusugal da? Wan maray. Ang di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ini kapitan? Sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan ka akaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakil timbayad ko kinni kapitan. Ay nagdakilaon. Una, iso nga aguli mo kalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal ito'y barangay kabildatan. Ay, jak amo day ta Nagpabayad gayam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Parog! Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot day tabilbilangam. Sanan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastantay.
Ne. Ado man ang timapan ata o di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan, day. Tapay may. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday tayo. Ay, kat bilangan mga bay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Agulimag ka. Na. Ninayo na mo na. Kitwin na. Agulimag ka. Awanan ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Tagawid ak mo tayo. Wan maray, agsusugal da di tabalay da marito yang ken kabadong. Anya. Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isuka no ti imbaga ni Kapitan. Na. Mapan kumanmet nga rod padasan. Ay, mapan ka Barang mga baka. Ay, no mga bakak. Umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katwan Ay, mayat day tang aramidaw. Hey, nanayunan man ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man na iti kwarta, mangkail. Ay, shh. Di mo ibagbagakan ni Anthem. Tapno saan adumawat. Apay ko mga ibagak. Amumutan ni Anthem. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam swertek iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win Sapsapaak alepasan dagiti trabaho ijabalay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan amakisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wun maray, sikreto taday ta. Mayat gayam ti adda sugalan da dito'y barangay, maray. Ketuan. Kita umanta na nga baka. Wun. Iso nga agsubli aktumanen inton bigat. Ay, kagumatang ka nga ruden Ay wun amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangan. Basit sa laang matay tayin listam. Nainayunam ata adong mati kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na agmalmalam ka ijay Ado nga rod ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igamaw. Ay kwa. Inutang ko daytoy iti tersena ni Marikwanan. Imutang ka manin? Ay katun awan nga rod kwartak. Dinakmat ikan. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ingkagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng, tapno masapak mo't amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amom ka din, no sa dino ti papanandian tim abanang, kwaraw. Saan ang kail? Kan uresi ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanaman. Dak lang mo ti paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birok-birukan. Uray ni Anthem, kat birok-birukan.
Ay na, Marituyang. Nagadumanan dagiti makisugal di tabalayaw. Kayat naasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida diti tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal di tabalayaw. Maamuan na ano ibagam. Ay, ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini anti nang agsugal. Kano ko namot ang binayadan yun ni Kapitan? Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Insamot Kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta aya, Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon imbagla aliw-liwa na mahut. Matiti ka nakakit nasurunan ti agsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di amaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no manuadaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuham day ta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, inakayaban da Kwarog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Ta umay ko ayaban da Kwarog kan Banang. Umay mo ayaban kat madabada pa ilang ang makisugsugal. Ay, nasken ama isardeng da ito'y asugalan, paray. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta paray. Binayadan ka mo tayo. Manungay, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, paray. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, Kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak day ta kwartam. Di dak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, Kapitan. Awatem ka din day to itid kuken ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang ti agsugal. Ta siya kun amis mo ti agayab iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, Kapitan. Talaga nga agungetak. Nuim bagak bawal. Bawal! Kasta Kapitan. Nasken laeng atak deram ti saom, kasi kaket ngarod ti Kapitan. Ala, sige! Didang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ni Kwarog to Impurwak na latan, di igam na basura di ta igay. Tiyak nasiputan. Nagparatang ngamin di pa nagpataray na kay. Pagarop na siguro nga wan nakakita di dayto nga naramid na. Kita man nagita at tanod, sulpang damag kayam. Iso ano dilawin da ka dagiti opisyal di barangay, agreklamo ka. Ay wala, apay adilawon da. Di danto, pay madilaw dagita nga opisyalize. Ay, saan nga agsaw-saw da ita, bating tay. Agsinong bat kami, nung tanda.
Marituyang, apay nga imbelang mo matan, di nakasupot a basura yaw, di taigid ti kalsada. Ay, nakita maray. Ay na, kasla CCTV da ito'y matak, maray. Makitak abin nga gibulbulang iti basura kadag iti gigid. Kat apay nga rod asyak lang tinakitam anagibalang iti basura di taigid ti kalsada. Saan ka kidi makitan? Kat sangwanan pa iti tersinak tinagibulangam. Apay asyak lang ti makitkitam maray. Di mo makita dagiti daddo mga agibulbulang iti basura di taigid ti karayan kas kada komporme laptaditan. Apay, asino aya ti agibulbulang? Ni Maribanang, ni Kwaraw, dagiti daddo maatanaw kang kakagawan. Ha? Apay asyak lang ay ti makitkitam. Ala, apay nga impurwa mo ilat ti basura mo, hindi tatanga kalsada, Chef. Mananungay ko ma. Awan mo't nakakita. Kasya ngay, nakitak ti naramid mo. Sika lang, mate. Awan mo't sa bali ang nakakita. Munda ngay sa bali ang nakakita. Uray man. Kapitan mo't ti uncle ka. Sa bagay mo kidi awan mang dilaw king ka. Kapitan ti uncle mo Mabutang da ka ni uncle mo kapitan Una. Oh. Padasan da ka dil-dilawan da ipulong kay da kinangkal ka. Oh. Ungtan ida ni uncle ko kapitan. Ay sos. Diyak kahit ti maungtan. So di nakdil-dilawan na. No di mo kahit nga ipulong ka kini uncle ko kapitan. Kunak no grocery ti karga jay awit-awit mo at dua asupot. Basura mo't gayam. Ay, masadutak amang idanon di ta pagibelengan. Iso nga imbatik latan ijay nalabsak a paradaan da Kwarog. Saan nga tanga umangot day dyan nga imbelang maumaray? Jakmet mangot. Numaangot nga ni Kapitan. Ay, maangot na lang Sapay adda ang kit ni Kapitan. Bawal kan kwa na ti makalanglang ab iti madi nga angot. Ay, makapasadot met ngamin ti magnaamapan agi basura. Sapay nagpudot ti panawan. Iso nga indisuklatan itigid ti paradaan Taumayak makichismis kan ka, maray. Sa bagay, awan mo't siguro ti sabali nakakita kan ka. Awan, maray. Kat no nagtalya-talyawak pa iti aglawlaw, sakbay nga indisok itiigid ti paradaan. Kan maysa, no addaman nakakita kan ka, mabain amang dilaw kan ka, maray. Ngamen, asawa na ka ti Kapitan. Pudno, maray. Kapitana, dilawan dakit din. Ay, mabutang daan. Sino tinangibalang iti basura dito iigit ti paradaan? Saan asyak? Sumot gayam ti mga angot ka. Saan nga rod asyak ko nak? Inaramid naman na basurahan dito iigit ti paradaan. Kababayin ka dagiti pasahiros nga umayaglugan. Ay, Chef. Shh! Amok no sino tinagibalang. Asinaw? Ha? Abay, di mo binaga na bawal ti agibalang iti basura di tayo? Ni kapitana tinagibalang. Anya? Nyantik ba na? Wen! Nasiputak idindisuna. Pagarop na siguro nga awan nakakita kan kwa na. Ang nakita, Chef. Ay, sana rum nga pagbasurahan dito'y paradaan. Kabaala madilawan yan, Teb. Ungtan na kan tupay. Ay, sigurado abalo na tinak na yun, Ay, aguli magtaylatang aro din Narigat ti maungtan. Kay mas daawak kagawad, nagadumatan ti agkaiwara a basura. Ay, Kasanaw, Kapitan. Kat magsibalang mat iti basura da. kadamot umno a pagibilangan iti basura. Apay nga itiigid pa iti kalsada wano dalan ti pagibilangan da. Hay! Kano dinilaw ko iti naminsan ni Marituyag. Tanakita ka nagibulang di taigid ti kalsada. Kay rumbang la adilawam Amam ti sungbat na, Kapitan. Anyang hay. Apay ngay kano adagiti tanod kan kagawad. Kan uray pay ni Maribanang. Kat agibalang dalat ta kanumat iti basura da, iti uray sa dinaw. Na. Itakla na amuan day ta. Kasta ka de, Kapitan. Oo. Si kalatin na kaamwa kagawad. Ay, nupudno man day ta.
Jak itulok day tangar arami din da, nay. Kasla dayjay niya, kapitan. Dayjay ni, nakakalugong alakay. Makitam? Ay, wan, makitak, mate. Na. Kanya nga dyan patulid na iji-igit ti kalsada. Ay, Basura dayjay, kapitan. Kanday ta alakay, katawan sa balay, no saan ani kabadong. ay. Sana mapalin na ito yung arami din na. Nakasarita. Kasta ti aramid da kan ni Marituyang. Agsinsinublat da nga agibon lang iti basura, iti igay. Naibalang ko man di basura sa nga sakaw. Ang gabi na ka. Pare! Ha? Sika mo gayang pare. Apay. Nakita ti inaramid mo. Inaramid ko nga. Ti panangibal lang mo iti sanga sako a basura dito'y igid ti highway. Ha? Ay nakidam. Nakitak amis mo. Isu di ka aglibak, Ay kat nasaya at matano nakita pare. Bawal ka gibulang iti basura iti igid. Adda ordinansa tayo maipapan iti dayta. Amok abawal pare. Kan amok may nga da ordinansa tayo. Apay nga ron nga ramidin pay laangay. Kaya't mo tapagmultaan ka. Sakbaya pagmultain na pare. Pagmultaan pa'y mga raw ni Kwaraw. Abas talatan mangipuruwak iti basura na ditating nga ti highway. Anya! Ay, ada pa manaknak mo iti dayta nga ibagbagan. Nakitag pare. Amok ti aldaw kan oras ngay narabid na. Naa. Ay. Isa na mabalin kanyak dayta. Kitag man no kabay lang mabagbagaan, kan pagmultain, dagiti kabagyam amang tubngar iti ordinansa. Check, kita mo ang sino ti mas asidag diti paradaan. Nimot anggal kaw. Nani. Check, makita na di basura diti paradaan Ay, kung nagtumot ngamin kan kalinisam. Nagsilsil po ng araw. Kwaraw! Apay angkal. Naa. Anya dayjay nga angot. Anya nga angot angkal. Awan mo ti maangot ko. Nagbangsitan. Apay, di ka aglinlinis dito. Ay, kwa kapitan. Adangil ngilawan a basura dito igit ti paradaan yaw. Iso ti maangot ko. Kwa angkal. Anya akwa. Ibagam nga minin Sikan ti mga ibaga. Anya ti kaya tiyong ibaga. Ibaga mong chip. Ay, kwa angkal. Dagita basura kat imbel lang ni Auntie Ditawi. Anya? Wanang kail. Ano kasta? Unaw, di nakadanon kanyak ada kayo akakabagyak ti agibelbel lang iti basura? Ni Chip Kwaraw, kaya iti nga ti kalsada tinangibelangan na, kapitan. Agulima ka man, sa ukasaw. Amom abawal ti agibelang iti basura ditoy. Amok ang kail. Amom gayam. Amom pa'y nga adda ordinansa. Ang magibelang kalata. Wanang kail. Ken apay nga inaramid mo? Amom bawal. Amok tisong ba na dahi ta, kapitan? Agsawa ka man ay. Anya tisong bat na usep. Angkel nakakano nga main. Iso nga oray bawal, aramidin na lata. Kasday. Pues, siyak nga angkel mo timang tubngar kan ka. Ken siyak nga angkel mo timang multa kan ka. Apay nga yang kail. Agmulta ka. Ken aglinis ka, kadag iti basbasura. Ay, agruam kayo. Kwa. Ay, sos. Di ka glibi-libi dita, Chef. Di nakmaala iti drama. Kwaraw. Apay asak langit ti madusa. Uray kumamot niyan ti banang Enteng, apay ni Kwaraw. Agwalwalis mat ijay igid ti highway. Ay, dusa na dayta. Gapo iti panangibulang na iti basura. Di tatenga ti kalsada. Ha? Dinusam ti kaanakam? Ay, di ka lang maasyan mat. Pinagwalis mo pa'y. Apay akasya. Kat di na mo asurutan ti paglintagan di ti barangay. Amin akabaranggayak. Ken kabagyak. No agtubngar iti lintag. Ay madusa. Anya ti kunam, Enteng. Iso nga oresi ka. Naskan nga agmulta ka. Siyak nga asawam, pagmultaam. Oo. Na, Tinubgar ma ti ordinansa ti barangay. ay, awan tinubtob ngar ko. Ay, di ka man aglibak si kabanang. Na, Ada nakakita kan ka iti naramin maaw. At, Iso nga community service ka, kas multam. ha,
Ay, namnaminsan lang matday jay. Pagmultaan nakidain. Ay, uray pa'y manam na minsan. Basta tinubngar mo. Ay, madusa ka. Tapno di da katuladan, dagiti da duma. Ay, awan nakakita kanyak. Hindi inaramid ko na jay. Ha! Anya nga awan. Na. Aduti nakakita kan ka. Iswa, dagiti bumarangay ka. Tuladan dan, ti aramid yun. Ada ayamang. Ada! Na. Ni kumari matuyang. Tinulad na tinaramid mo. Ken adu pa tinang tulad. Apay day tawalis nga igamaw, maribanang. Agwalisak dito'y paradaan da kuwarog. Ay won, maray. Nasken awalisam dito'y paradaan da. Tanagbangsay. Ha? No apay mga min nagbalinmutan apagbasuraan ditaw. Ay, dayto'y tinusak, maray. Iso adi naktultuladan. Asinaw, tinangdosaken ka. Ay, asino kumapay niinting Anya? Di na ka pinasensyaan. Ay, pinagmultanak pay Ay, binayadak ijay barangay hall. At darisibo na. Iso awalisak ti imbelang ko basura dito'y paradaan. Tapno saan nga agungat niintay? Kumitkita talaga ni Kapitan. Sigsiguraduan na at talaga amapanak agwalis. Alamaray, inka nga rudeng tanay nakabanikos. Awanan di mading angot dito'y paradaan, Chef. Preskon ti angin dito'y. Saan na nakababain kadagiti umay nga babalasang. Saan ka man nga umisem-isem dita? Ha? Apay kumangay ko no nagmaya gaya makitay no nalinis ti paradaan, Chef. Nakita mo't itay, imay nagwalis dito ni Kapitana. Oh! Di mo matayan nakita ang nagwalisak ijay kalsada. Ay, winata, dabasol mo. Ay na, bagki din tadi ka tinultulad. Amanin ti karga ti walit ka. Ay, sigurado puro resibo na itan. Pinagbayad ko iti multa di kakaisuna kwarta. Ay na, imbagki din tadi ka tinultulad. Naibos ko mamot ti kwarta ka pinagmulta. Oh, apay ba daw sa dino ti papanam ta nakaigam kamot iti walays? Ay kat mapangko mo ilinisan na da yung basura nga imbalang ko di igit ti kalsada. Nariga tayo, nagmulta Ay won, naungot ni Kapitan ita. Pagmultaan na, kan paglinisan na, dagiti agibulang iti basura iti kalsada. Sapay nang hina ti multa. Sayang mait, nagbayad ka. Igatang talaangan ay iti sidaan ta. Uray si kamot Ang kamuwalisan di basura nga imbalbalang mau. Kasapulan pa'y aya. Apay, kaya't mau, tiyag multa. Pangalaak nga iti kwarta. Mala, aggidan tangarudan, amapan agwalays. Apay nga agap apa kayo, met? Kasano mga main Kapitan, nalawlawa mo ti kayat na awalisak. Malugi ka? Nalawa ti winalisak paray. Ado mga minti istorya na, ngam di pa nagwalis na. Na, day tala abanag, ti pagapaan nyo. Anya ti kayat yaw, agmulta kayo. Pagmultaom ni Badong, Kapitan. Sika ti rumbang agmulta, tanareklamo ka. No di kay latag tinunos. Talagang agmulta kay adwa. Ha? Apay ngay mo't paray. Saan nyo amalinisan da ito'y rinugitan nyo ngaglawlaw ti barangay? Ay, ulitak manan Ulitak ti ordinansa ti barangay. Maipapan iti basura. Nangagmaw, tuyang. Nangagkaw. Katyak kaya ti agmulta. Na. Isong agwalistan. Mala, agtinulong kayo. Ay, kabaranggayan, di ta kabildatan. Simple lang nga ordinansa. Ngamnasken asurutan. Tapara matlaang iti pagsayaatan ti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.